جنابند روچه رادیو دنگگل دم باشیر و 26 هزیران 2025 پنجشنبه لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 گدارین هجمین و چه هم پیشکش بکن دم آزادی ریبر آپویه ریبری خواسر جبونا سر سالا هجری پیامک وشاند. ریبری خواسری دموکراتیک گوت ام سر سالا اسلامی 1447 پیروز دکن. ام جخوده هیوی دکن که اف سال به سالا خیر و آشتیه. دوه هرکس نرخن اولا اسلام لسر بینگها دلووانی اوین عدالت و ریزگرتنا جبو مرووان و رومتا مرووایی بپاريزه. اف نرخن هجرتا پیغمبرن که تیده واتای فداکاری و براتی دنافبر مرووان ده بیئی که لگوری آیدیت انوان یا اتنیکی یانجی اولی بن تمثیل دکن. ریوبریا خواسریا دموکراتیک تقص دکه که اوی هفگرتن و یکتیا دنافبر همو پیکاتین سوریه ده مسلمان، خریستیان، ایزیدی، سوریانی و همو کومندن لسر بنگها ریزگرتن و جیان هف بش خورد بکن. لباکور و روجلات سوریه مدل که جبو پررنگی و جیان هف بش هاتی آوا کرن. اف مدل وکی پلاتفورم که جبو آشتیا سیویل براتیا دنافبرا گلان ده و پاراستنا نرخین گردونی مروواییه. ام پیش راست کن که مدل لباکور سوریه و ببه بنگها سبروجا سوریه و ببه رنگ دولت که دموکراتیک یک کرتی پر آلی و نه ناوندیه که ماف و آزادین همو پیکاتین بی جداهی گارانتی دکه. لپارلمنتوی فرانسه کنفرانس آشتی و دموکراسی لسوریه هات پیکانین. کنفرانس به پیشنگی پارلمانتر فرانسی دانیل سیمونت و پیشکری هفبندی انیا گل آن نو ایرو هات پیکانین. ده کنفرانس ده چالکوان مافی مروان اکادمیسین انج فرانسا، سوریه و ترکیه نونر انج پیکات این کرد، عرب، الوی و درزی آمده بون. نونرین الوی و درزی ده کنفرانس ده آخف نوخستن که لسوریه یا نو دموکراسی ورآوا کرن و دستلاتاریه که نه ناوندی ورآوا کرن. نونر ریوبریا خواسر کریم خمری جی آخف و گوت آرمان جاوه کنفرانس اوه که پیکات این لسوریه دنگ خواه بگینن را یا گشتیا چیهانه. داخواز هفبش یا پیکات این سوریه آواکرنا سوریه یک آزاد، دموکراتیک، لایک، پررنگی و نناوندیه. دکوم کجا که تن 5 ماه پشت رزگار کرنا باشار کوبانه جدور پیشا دایش پیکاتی ده زبیده هم که چخواه او هم جه هفسر خواه بندا کرد و شوه او هاد بیشه. پیو داوی یا نارینه آنه بو سوی مادی دنگ قرشین و هات از چه مهندی قیزی قام مدی قیزی مون هفته به اونی بعد پرتکیو و بعد پرتکیو مگو آنه مگو نزو نوری چه بیا کمونی راکر مدی خمسیرته موارگو راکر مگو آنه عملات هات و کوم بو ما راکر من نزم کوم کجی آمونی دور مرشون دار توارگو گیمرن آ گیمرن آمونی از کار ندن اونا مانی قیزی خواب میکردم باتانی و خو او اسم جاکج ما تاب اسم جای باتانی رو و ما رو کشتم وارگو از بند ما حیا یکی شب خورشید بنی بریجا کنده هات سرم رو وارگو امری خواده از نامرم وارگو داری من خاطر نکرد و داری مدو لیکت و داری مدو لیکت وردو لیکت و خنجی رو وارگو گیله بم مانی جانی مترب کی مانی پیس کی بود و از امری خواده نامرم کوچ های مبر آبره و جاره که گومامو فکریم کوچ های تاسیم او کوارگو که چیزی به من رسوند آزادی شنو پسمامی خوشتن مراوی پینزار خوابون ایک میره پینزار خوابون و گیب داران کردن که به من رسوند اونا کلفتی منو و شفیف و پیشیده بود از جنه که قیزه خواجی اما پوشیده بود کشتو وانی بوان رسوند فکریم برای شفیر کرد فکریم تا کوارگو بوم خوابان دکر کل شفیر کرد آمدی شمانی قارینی شفیر کرد درو کلفتی مجوارگو کرد ارگو قارینی کرد وانی کلفتی مج ممکنه کرد اخواری و آوازی ای شفیر شد ممکنه دوم حد پیشی دو تسلیم بود در جنه با فکری من نامری جنه که خوانی کردیم از هاتن بروی حدیقه ملی کوچکوات نامن من او کرد ممکنه وقت مقاس خار ممکنه که مدی قوپی ممکنه گرتیم یا کدام باکر مدی والا وابی ام خاطر هندر ممکنه بریم تا بریم سبه كنت عمنا كوارا تابن قلت قاسي كوني قوارا هندي في دار كندي في غوروج هيدي مقاجي هون دا غوروج قلت تم شورا عند جبني را قلت شورا تعديك بدوح شهر قلت خابو في كيلاك
من هي عين ده شارعون ده بركيه او هواله هو توي شو از برنش واز كما اسقافه بر اون سور د بویرن جوداده 5 کس ل سوریه هاتن قتل کرن ناوندا چاودێریya mafê mirovana Sûriyê sor diyar kir ku li herêmên cuda yên Sûriyê di nava 24 satan de herî kêm 5 kes hatin qetil kirin. Li Dêrayê çekdarên nenas cîwanek qetil kirin. Li Dêra Zorê jî dewriya evlekariya hikûmeta Sûriyê dema hewil dida cîwanekî bigire gulelê barand û qetil kir. Her wiha li gundewarê Dêra Zorê jî di pevçûneke malbatî de cîwanek hat qetil kirin. Li gundewarê Îdlibê jî di encama teqîna mayînekê ji bermayên şer de cîwanekî jiyana xwe ji desta. Li Laskiyê jî çekdarên nenas li pêş Dêra Mor teqla gule li cîwanekî barand û qetil kir. Li Îranê di 12 rojan de herî kêm 700 kes hatin binçavkirin. Ajansa nûçeyan Meher nîv fermiya Îranê ragand ku yekîneyên îstixbaratê yên Komara İslamî ya Îranê di nava 12 rojên şerê bi İsraîlê re 700 kes girtin binçavan. Ajansê got ku ev kes weke 700 leşkerên İsraîlî yên ji bo pereyan şer dikin hatin pênasekirin piranî li Kirmaşan, İsfahan, Huzistan, Fars û Loristanê ketine nava li bû tevgerê. Rayedarên Îranê jî diyar kirin ku bêrişên İsraîlê re li nava welêt toreke sîxuriyê ya rejîma Siyonîst kete nava li bû tevgerê û gotin ev tor bi giranî hate têkbirin. Mafparêzan jî destîşan kirin ku desilatariya Îranê ji bo tepîsandina nerazîbûna civakî û muhalîfan bê darizandineke adil mirovan digire û darve dike. Li gorî Ajansa Fermiya Dadgeriyê Mîzan jî 3 kes bi bahaneya sîxuriyê ji Mosadê re kirine sibeha roja çarşemê hatin darvekirin. Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî jî di 20 Hezîranê de bi daxuyaniyekê bang li rayedarên Îranê kir ku dest ji înfazên keyfî berde. Li Fransayê piştî germahiya dijwar bahoz rabû 2 kes mirin. Piştî ku li gelek herêmên Fransayê germayî 35 dereceyê derbas kir, roja çarşemê ji ber bahoza dijwar ku bandor li piranî welêt kir 2 kes mirin. Hate ragandin ku zarokek 12 salî û mêrek 59 salî di encama bahoza ku rabûye de jiyana xwe ji destane. Meteo Fransê ragand ku bahoz ku di roja heftemîn a germayiyê ji sedî 40 derbas bû. Pêla germahiyê ku ji 19 Hezîranê ve berdewam dike, pêncê emîn pêla ku ji sala 1947 û vir ve li welêt hatiye kirine. Zêdetirî nêvê van pêlan piştî sala 2000 çêbû. Li Meksîkayê di dema pîrozbahiyê de êriş 11 kes mirin 20 kes birîndar bûn. Li eyaleta Guanajuato ya Meksîkayê di dema pîrozbahiya li taxekê de êrişeke çekdarî hat kirin. Li gorî daxuyaniya hikûmeta xwe cihî êriş şeva sêşemê li Îraputo pêk hat. Rayadaran diyar kirin ku di êrişê de 11 kes mirin 20 kes jî birîndar bûn. Li gorî medya Meksîkayê kesên biçek di dema pîrozbahiyê de roja Aziz Jon de êriş kirin. Serokkomarê Meksîkayê Claudio Sheinbaumê anî ziman ku şerre qewmî ku têde zarok jî hatin kuştin. Dozgeriya Guanajuatoyê ku lêpirsîn di meşînê diyar kir ku di nava qurbaniyan de zarokek 17 salî ye. Li Efrîkaya Navîn di dema ezmûnê de îzdiham 29 xwendekar mirin. Bûyera trajîk di encama teqîna trafoya Ceyrana Lîseya Berthelemey Bogandeyê de derketolê. Wezîrê Perwerdeya Efrîkaya Navîn Aurelin Simplik Kong Belet Zingas ragand ku ji ber panîka piştî teqînê trafoyê îzdihamek çêbû. Hin xwendekaran jiyana xwe ji dest dane û gelek xwendekar jî birîndar bûne. Wezareta Tenduristiyê zî destnîşan kir ku herî kêm 29 xwendekaran jiyana xwe ji dest dane. Xwendekarên birîndar jî rakirine nexweşxwaneyan. Hêzên ewlehiyê ji bo pêşiya rêgeşiya piştî bûyerê bigirin tedbîr girtin. Piştî bûyerê ezmûneyên qedandina lîseyê ji bo hefteyekê hatin paşxistin. Îranê amarên şerê 12 rojan eşkere kir. Wezareta Tenduristiyê ya Îranê bi daxuyaniyekê eşkere kir ku di encama êrişên 12 rojan yên İsraîlê de 627 kes li Îranê
و روجلات کردستان مرنه و 4807 کسی بریندار بونه. داخویانی دهات گوتن که پرانیا کسی مری و بریندار خلک تهران و باجار کرمانشانه یه روجلات کردستانه نه. ده انجام ایرشان ده 35 فرماندار و لشکر اینانشی هاتنه کشتن. وزارت گوت که ده انجام ایرشن 12 روزانده 500 آواهی نشته جیان زیانکه مزین دیتنه و 120 آواهی جی به تمامی رخیانه. کتار نیجا منوچه پیشکش کرن دم باش. رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه